ikosora jinege ikosora nta gitandukire kandi utakanyura ari ikosora sirinjira ukumize nka zitakuteganisa mu mwaka musa rukumi bakrim yayo bataka ikosora kutaka ikosora eriyoku watofa wow nakugambira kwine okay nakugambira hati hangena nangakusha Centenary Bank hoburuho uhereza burungi nosakwejunisa inkora yo nitwa tugamba kwa for example haro sente visa card haro sente mobile haro sente agent ibyo bizisa haro na Centenary Bank yo ratamu immediately bakayikabara ku paroni cyaterira nyambara betu ekikuno kushanga urikiza kagwe kawe mpora hati reka nkuletera ubuhereza bwa Bakrim Foundation ejo niyo kabaka Bakrim Foundation niyo yenka erarondera abane mirimo wacenga ekabanza yabanza yetegereza umwana wawe arenda gukora muri muki hataho bakwadvising no kwadvisinga ori primary teacher ori secondary teacher ningo ryo muzire obuzire fizi umwana wawe aretenga basale toyine murimo orenda murimo omurembo rwambara nemyanya jehinguririze hata buri Bakrim Foundation baryaho baciringire hati baragira ngo wabo renda kubayikaho ragara makanising hacho siga house room 200 Mbarara Street ikokwepo rero wabo mwana wamanya umwaka gwe 2020 gubuka kubera mubi hati ya manyangu solution Bakrim Foundation gitererize umwaka gwe 2022 tungo murimo mwana basari yego manyabara hasi za fisi zabusha oine umwana oine secretary akashomo bwa secretary yabura typewriter tene murimo ariyo nasiba nane byara urira arashuma government ngwenje natemirime kaburu umushomesa ariyo bamwe bakaza mu kwinga hati eri emyanya yibarugiremo erivaka mbonaza mabandi kandi baramanya heri ejo de Bakrim Foundation erahamanyeze hati cyo bakore uwo wari mu rumbo rwambara ningo mwanya guhehinguririza hati wasinsemuka makanising aha cyosiga house room 200 hati ningo baterere simu yabo bayiza we handika note mushanje note ina aho tugeza 26 cyenda na mukaga 13 kandi wawe ninazo nasirese terrorusha noza kurura miraka yo mushiki warakwakira na smile mpango mnono hariho na note mushanje 8 emwe ashatu na mushanju atano nina nkaga nina igitira sharasi nate jeje mure jeje mu utwiro kweno enda kuza radio gukora kandi tora mazaro device mirimo ya radio tibajani advertising mirimo ko ngati waye kwatira kaba Bakrim bo barabara maya na radio yagaraguza no manya kuterera shabero cameraman uri aka Noenda kuba waita ninga waitress mu mabara ko gatora manya bare bo ni ushome kora mu Bakrim Foundation na Top Masters what are you talking about ati yakatura gari mukago akagwaka shani zizi aba bashija bakarino mbarebera aho nabantu bamazima ubwo turi live TV abantu bamazima naba bashaba bagurusi abo kureba yanaza kushunshora ukarayiha yo pula waitegereza mujiji ko mugenzi chifejinja abamantu n'abantu binamazima kandi wakora kino ko kuryo mwana we tarikiriza kumubisi yamawe abagurusi nkabo nuko umuntu kutere kikaru akatera urukinda hampara akagororeje abo mana rurego rwaba Ephraim Kamuntu ahubwo umuntu aribi hano wakora ki bakaparaga cyase kose myaka mchaka zo mgijo mujizi bitita kukayo kaparaga ngono kamwe toroza niye myaka ninga bwicira bwa katawiri weno kamutombe ndiyo kubuzabuza arabigabo hati abashija umushija kabayi no mukazi urakagwe hagera mu ubutikirizana batana bakabazira abana abo bashatu umukazi n'umuntu w'ubujunanize bwa ubwo turi live TV yitu yakagwe hati umushijo ndijo bibuga yaragaramu amahenda kumushwera kumwe ngumutasi amananturo mukaye yakare ningo mukaza kayisobwire yayanga akayabana cyembekede yazokwe wacenga batuzati zoke ati umukutana wasirongo uza of course umushija manushabagaza mbya ko to mushija byatana ngati baratana kugira ngo batanira kimwe bakagira mu ku distancing amwe enju mu gita aturo kunija turuko mutitana ubwo mushija ubu batanira akaba yajugire yagire wishiza byawire byona ati haragara muri rubivuga ushawo man ati ndigo kutasi hakwanya magara ganje gakurije nona kurigire ko buryo mukazi ko buriki
inyenda ontware tuzo washo tweyanjure tujubwe ungo kata kukimanya ngo mukazi akaba yajugirweho konkamanya ikitine kiramanyisa kabagara ogukishwera omusya abakazi ababubwira bari bajujirwe bakabara bajugenti ibiri n'umi ezo mbwe natiya akamanya akadepreciating zaza uzigenti ibiri n'uma cyahurira shugine arangwa akabari y'umuntu w'Imana inemirimo ya office ejo ya office Martin office is a building alwiguga no office is a building horamanya abo akashomera so kumutasaka ateje ati gumuze horamanya mpendesho muchichi gwaba obote kaga amesho gazanje zuri ogwemeze nyine kan butire ntugamba okunda mazima ati baragaramu bakoma makoti mutsuko yanjura ejo zire wao amuzeyo umukawe n'wategereza ni weshe zara wishe wo gumushiki wanyetegereza kwenda kuzaza nkwime uze aryo mukomu mugambera karengwa abakwene menda kwija kweyanjura officially cyabasika mufere n'ibintu ecyo cyo ubwo mwishiki akabasherekere tubara mushikire nyumaho bakamushukaga atoya ko mama kote ba best man baragara mu za politics za biya twese minyonyo shokaje nazikigambo nyabaratamunana na ka packets z'amajani zazyo kwazo sisi yo kabishangotse akashaho ko mwonyo sorapano yo muzeyi intebe y'kigaramiro intebe cyo kugaramisereza ashaka nyineko ahubwo mbo kandi bakebwa nanganjirika niyo muzigoshe kashata baro cya parafini nitagisa kandi kuko ngo irubuto batawumanya bajizweka wabo bajana mu sitinisa cyabo bagenda bakuza kushira official katone zamisi zikazabebire tine cyari kitaro nke mukumanya nko kubitwagwa bari twiremo bakoma makoti shi ahene kahi motoka z'kitinisa bazishuruza bagenda mutwija babakira nakore bakaba betegwire ati ngo muzeyi akaterano bamwakira umugore arye nyuma y'intimbe naje bisika sike arinze abakobeye yasigiriza abahungu no mai no kuba kubarunga akashanga ine ko mutubuke ko maka ibire binde byarabarongeraho ne byari none nigeze shaki ndobuza sisi yakuna birujiremo sisi ufakina kati hagiyo hata hashongejo nyamushiki aryo mu njokwe abakwe baragaramu nyine kariwa asitinisa cyi nyine karyaho mu ntebe ubwo myaka yakare ngatwija kweyanjura officially ndo buzare mu kumbi pino buzari numuza kubona numwendo ho mwishini mu manyangwe bashora mu groups zabo bihwa haragara mechimemete ati hasagara kimwe bamureba mu identifyinga wa old testament ati hasagara kimwe mu groups witu nsaba ngo marabaza kwatemba nyamuzindara ba tata okay ni introduction ba anko ona tori ne mubandi niho mbwenu na ndashaba mu mwakire nawe nandicire bugufu ngato twashigabotyo twashtaha mu jabantu batero ati bena ngo twaidentified twayanjurine twaza twansaba mu tucwere bintu zero gayo ati twabasima atwonka emurumu ebyo kucwere bintu tukaba twabicwirira abandi omwishiki ajugwa rimwe ogo ni nyineka ati mu mugende mugaruke ngombe kama kagari ekimura yemwasimire kureta murete ejo konkanyo unajujisize no bijo timwe kandi akagenda kare ati nshobora n'abantu no kwetegereza ngo azabaye nshobora nkeze nyinshi zirakorwa bazira iyo umuzire urateka ngo myaka yawe nshanju ubwiga ubwakuremera nyine myaka 3 nena ubwiga bwakuremera ukoro cyane mani ngo kuzacyombe ko kagasa kuwo muhereza ukora teka ngo mara urahera gafizi none akora wihesente ubwo bwiga ntaro n'undi bijo muzire owajire bushana we yayesasira byo narahera mutabane we wachetegereza so ebyo kuza kuteka ngo aha myaka 9 mahara ubiragwira amahega ningo washigoga kamurima hati nolenda kukombekera little knowledge forget bera abantu bine messages bariho bakirinjira TV Rukundo Saul ari Dubai nagira ati ayo natuziga konkana akunda abantu banyakitunda ni mutabano wa umuburizi Godson Misha nyakitunda ko bakunda kacira bakunda kabaki atabimbuza none Alex ryarugaba de no de nagira ngo muze akakoraje munonga yasimba hata ngo nutwera ngo makebere mushongeze Sasha Tons
yajya Victor Ivan me am here ni shaka ngutum turamusya ho okay we bare twakora musya no wamanya Godson ari Kololo Kampala yari natuzgatira Bruno turamusya musebe ari nakarwa kituru yitaye nesimu yaryo yiciro shabe yatagambara radio tumurire twese ryamata bananuka Onesimus yajya live from Woga Bwejo ari natuzgatira tugambe ngitake ryarimo kali musiji are president twaje teryago asura tinoli bagana to kuba rutugire bikweriri yabigambira ndoki itaka ryata kali sijira tina nangora atahana isitama iga Cameroon yajyango live akagwe Cameroon anyakure Samuel Rukundo Medadi mukabagambe munamukiza abantu bakuturiza abantu bisingiro ekikagate nabakunda muno nabakunda jejejejejeje shikagati ukwempo utoba mada mada tumba jaka mutuze na jaka baza kwa mukagati yoto ndakwa kirukwe wa mukago rumpato ndakwa tu system side zo kwempoza shikagati mba nakabagambe wanje nagumisiriza ruziyo chief nyewende wa yego na lono nduje mushabara mwote mwamira ke Julius ati gwa mukaga turusatura gashurira shikagaye hata bisigize makusa musaruni ahandi nayo ngize hati magenda basi ugaga turifresh basi the machines are off cameraman TV ite charge o camera person ni ona kwa kaburire camera kushanga ibintu bitakwezeka biri hoki biri hoki bire izo birundi ayi yati bire the microphone masters. We said we are the microphone forces. The microphone forces. So for that matter, the network we are using is not broadband. The bandwidth is low. Konka kumuza musese cyo. Aha. After 14 minutes. Sansio Giboni yajanga ari Saudi Arabia no wamanya Godson live mu Rukororo uri wa Rugamba nawe Arika imba buri wanje ngo ruksha kashugo Angela yitwa anatuwamure batiyasuka akagende nzije wasaro kubona kandi toyoka bikora ndeka tugargambe buriya mwati ya TV Natia, we are still safe. Natia, we are still on TV. Watch, subscribe, watch it, like us, liking a Facebook TV. Yakagwe, as a commenting, I'm the video Gambo. Watch it. As a get you sharing. Abazee bajiro chirembe okamukoze sexual. Umuzee waji hozo kulizana kaza mukina ababara chukura na katini. Hati mane baratambara batize. Rero kasempa yora mu okamubisa. Kasempa yora mu okamu. Omuze waratambara mu kabati agaruka mu ntebe. Radio West Radio besiga bampore hati umuguru sajya ati nyowe ebyo kujugisa ogomeye tukaba twamujugiseho ebyo bine byenyuma omushe mutware twambahereza bonus. Yes. Mujene mwefkeho nyonko muze yiti nchete ngabugiga bwena kurugaryo kumwana bakuza kurenya mo nashagara makaka abuyarigiramo agabega nagamani unaanza kushegwa nashwe ko musigaze nkogo no basana bitware hari to musigaze muto ngo mukaza rya mpa wone yakokosi ikasha inisho wabe nakorumwe nakabari bari batimba za gold yigo manya mpo nabakire kirembe abantu abakire kirembe ninga abantu bakoze mu Uganda liro nka Alex Karani okamubisa nka sempa yora mu okamubisa kintu akisayo cyenda ngo rebe ya mushayine ranch na nkasa sangano wabihurura muzeyo kwito kugeni aba bantu arababuzawe Uyirege ego Aibani ye Maseme amagara umwana watatu Nimarunje Nogamata Imameri Kujartunguru Gweta Unkampo Tema Districti muri muteyo kwe
kumwe muri ubwoge tumutse kurungi Yes. kagaba cyari cyo kombe hara Hey. ujo kubanga yahura ngo ukipe Aha. waita nayo kutana Nakutana se biriye byo kubanza. wakimanya kabaganda cyo tivu na mwakoraho nakanyamukuma vega Twachora abantu twakigamba gihe. Manya oriyo mukuru kubanza na ijana abanje enjuganuzi kandi ziba zitaruka. manyatororeba nk'umuntu bakoze mu bwire bwa Obote yo kwanza n'uwa kabiri nk'abagwanyaraye gwanyarura mumenye gu professor minister gwanyaraye Hati nka ari waswa. aha banka ari wasotora ko mugambiro ti stop utotagambeki itara kwetegereza araguma hace yateka teje aba DP waka bazineza namba bakama isira mwaka 2022 ni nyinje yiturenda kumara ndakeba rizeruhanga Ugutinga gubazira. wa Hey. ranga shaturi Yes, Methodius. bakabaza nazo bakabaza kumuzaya kabayikire Omuguru sakatagwire rero. muzaya bakari ndasara kana baye bari kugamba mazima Akagira ati nyowe byo kujugisa. okakana bebe ni woba cyawo gawurange zikana bazasera Aha. bazi ni umwete ndasereze munyara kabagambe harabo taleta kugira ngo n'imyaka banze y'abamizi because nkanyatora nkoze seshobeka kubera no amazima nubwo imyaka atakagikiza nyo wachi ndateka ngo ni A tiwo chindura ngo be F Wakireba. nyonda guma ndo muntu owamazima oliya ohikiri omukristo number 1 Rero kandi kaho waba warageze mu kidankara. nare kuramuke bidankara bibi nabafukire ndabagamba Tugabo wabusha. Giving back the community. yes cause nanye bakamumbera busheze n'abazarwa